Апа der. Ya men жаңа университетке өттім. Құттықтаймын қызым. Апа kendin қарсы сен ушул университетке өттің. Қызым құттықтаймын. Атасы қызыңның игілігін қарасаң? Жақсы болыптыр. Қызыңның игілігіне сүйініп қойбойсың ба? Қызыңды қапа қылдың. Kız kişinin bana jeri büyük. Gelin oturuzlar. Kulduğuz var. Emir Kuda biz sizlerge atayın alыс жактарындагы geldik. Sizlerden kızınar Aysireker cidden balağız altındı ekonu biriktirip üylendürüp koysak kanday karaysiz? Bizi kütkөн adamlar da gelip olan turbayбы. Эми той жактарындагы башка күндөрү сүйлөшөбүз деп дагы ишенем. Atay mekteптегиден күткөн жок эле. Ана үчүнчү болот. Kızımdı güye görem. Kızım da okusu gerek emez. Kız bala okuş gerek. Canlıca. Ата, апа, мен кечирип коюңуздар. Мен турмушка чыгууга даяр эмесмин. Азирет кызым. Мына кылган сен ишиң. Кызың келди окусуна. Кат жазып тур, мен сага оку. Ата, апа, мен кечирип коюңуздар. Мен турмушка чыгууга даяр эмесмин. Мен көптөгөн алдыга койгон максаттарым бар. Мен бул нерсени кичинекейимден бери эңсеп, кыялданып келгем. Сиздер менен өткөргөн күндөргө өкүнбөймүн. Жүрөктө кандайдыр бир мустак сезим пайда болгондой. Ата, мен сизди эч кандай колдо көрбөдүм. Ошентсе сизге ыраазымын, ата. Апаке, мени ар дайым түшүнүп колдооңузга ыраазымын. Ата, апа, мен бир күнү сөзсүз түрдө келем.